bazı Spî Hemedanê Baba Tahîrê Ûriyan di dubeyteke xwe de dibêje her dema ku li ser elwendê rûdinim destê xwe ji her du eleman dikişînim. 80 salî ji dû wî li çiyayê elwend sê firîşte fermanê dixwînin ji desthilatdariyê re û li wir dikevin xewa ebedî. Ez ê ji we re behsa sê jinên aşiqê çiyayê elwendê bikim. Sê rêber, sê şervan, sê fermandar û sê cangorî. Xwîna xwe direjînin ji bo rûmeta çiyayê elwend û rex hev radizên niha li nêzî 100 sale li wir. قدم خیر جیهان خان û şîrîn li rojhilat sê stêrkin hêjî diçirisin. Qedem xêr keça qendiyê mîrê loristana piçûk e. Xwîşka heft biran e. Li piçûktayê bi tevlî bira perwerda şer digre. Ji heft birayan sisê dibin qurbaniyên desthilatdariya Îranê. Qedem xêr bi Mîrza Husên Xanê serokê eşîra Lekan re dizewce. Dema ku Riza Pehlewî hevjînê wî di sala 1928 da dikuje, ew rêbertiya eşîrê hildigre û tola wî erdê nahêle. Di şerrekî da lê dixê fermandarê artêşa Îranê Ebdullah Xanê Tehmasipiyê ku jerê hevjînê xwe dikuje. Qedem xêr zarokên xwe Mensûr Xan û Şîrînê bi hestên welatparêziyê wek şervan mezin dike. Keybaniya din Cîhan Xanim jî hevjîna Humayun Xanê serokê eşîra Melekşahan e. Ew jî li dû mirina hevjînê xwe bi heman peywîrê hildigre û mezinteya eşîrê dike. Yên wê jî du zarokên wê hene, Ceferxan û Exter. Hev salên Mensûrxan û Şirînê ne. Zarokên her du malbatan bi hev re mezin dibin. Bi piştgiriya İngilîzan Riza Pehlewî di sala 1925 da bi darbeyekê rêveberiya Îranê dike destê xwe û hemû rêveberên civakê an dikuje an digire. Yên destê wî nagihîjinê jî ji direvin dervayî welat. Bi tenê rêberên Kurdan ji welatê xwe dernayên û xwe dispêrin çiya. Lê Riza Pehlewî
دست به دک و دولابان دکه دووک و کجهرین وی جبو هفدیتنه که سمایل آقای شکاکی بدخوینن باجار شینوی و لورج میوان خو دکشن هر جنین لهنگ هرمین همدان و لورستانی ده دست خدا دکرین و جبر دستلاتداریا رضا پهلوی دناف خدا پیمانه که چید کن و یکتیا خو آواد کن خورد کن حتی قدم خیر جبو وی یکتی مزن بکه جه شیخ محمود برزنجی راجی نامه که دشینه لی مخابن وی گاوه هزا شیخ هاتیه شکستن و نکاره خوشوان را بگیهینه قدم خیر و جیهان خان لهمبر وی دستلاتداریا هوانه به سالان بر خودت رضا پهلوی 4 جاران فرمان راد که لسر هرمین وان لی قدم خیر و جهان خان لهمبر ارتشا ایرانی برخودانین مزن نشان دادن رضا پهلوی دما که دبینه بشر نابه دست بید که دناف کردان دا ای خانه دی ریخستند که دوان شرط و مرجن شر دا زارین خو به هف را دزوجینن جعفر خان به شیرین را منصور خان جی به اختر را دزوجه او جی هم هفجین هم هفره هم جی به هف را به انیا شر دا شروانن شیرین ده شر چیای الونده دا مخابن ده کشتن اوه لور دسپیرن آخی برخودان و شر قدم خیر و جهان خانه قاسی 4 سالان دکشینه هزاران کس دین کشتن جدو شیرینه هفجینوی جعفر خانه کره جهان خانمه و بریوه منصور خان جی دین کشتنه دما که برخودان تشکستن جگل هرمی که تولی برخودانه بونه جوان قسمک در باسی باشور دبن و هنکشی حیا بغداید چن لی قدم خیر و جیهان خان دساجی جوالات در ناین قدم خیر در باسی هرما شیرازه دبه و گل هرمی جه خوادی دردکوین و نادن دست حیا سالا 1937 و ساله روژا مرنا خو واسیت که لسر واسیت و میتین و تینن چیای الوندی و لرخ شیرینا کچا و وت شیر جیهان خانم و اخترجی بشی درباسی دشتا قزربات دبن لورجی دچن باجاره خورماوای جیهان خانم جی لور دنیا خو دگوهرینه و میت ویجی لسر واسیتا وی دینن همان داری چیای الوندی و با
قدم خیر û şirînê dispêrin axî. Exter zarên xwe û Mensurxan mezin dike û koka her du malbatan li ser vê şitlê mezin dibe û şax